Najbitnije je kampirati s djecom negdje gdje se može doći s autom, da to nije negdje daleko. I to je najsigurnije. I bitno je ponijeti sve one stvari koje ćemo navesti. Da se pokvarja. Malo tu privati, je tako, rukom privati. Ništa, i bitno je uživati i veselit se, tako je, i kad se prvo dođeš pa očistiš ono šta si zatekao smeća, ali kad ideš ne ostaviš za sobom ni papirić, ni kesicu, ništa, sve mora biti čisto. A djeca će se igrat tuda, razbacivat, to je sve dobro, to je sve lijepo, samo je bitno ostaviti za sobom čisto. Imamo ovdje ramstek i baš je dobar komad mesa, ekstra. Ima tu neke slanine, a možda nešto zamotati, šta ja znam. Nešto ćemo izmajmunisati.